zaleđu Vrgorca. Idemo pronaći selo. Navodno ima 35 stećaka i navodno ima i bunar koji je izgrađen od stećaka, to jest steći su ugrađene u bunar. Navodno ima i stećaka koji su ugrađeni u suhozid i tako. Eto, idemo to posjetiti pa ćemo vidjeti šta nas čeka. Ja bar mislim da sam u selu, to je zaselku Vukojevići. Sad, to je vjerojatno to, bunari i steci su vjerojatno negdje doli. Koliko vidim, nažalost niko ne živi pa da mogu pitat nekoga. Malo mi je glupo prolaziti ovuda među tuđim imanjem. Zanimljivi neki kamenja. A evo i Fića naopako. Fića naopako stoji. Fićak. Ništa, vratit ćemo se, pošto to piše da je na njivama, vratit ću se doli cestom odakle smo došli, pa ću probat nekako priskočiti zid pa prošetati po njivi, ne bi li to naišao na to. Vidit ćemo, ajde, vidit ćemo. To mora biti tu negdje, ali da ja ne šetam, sreća tehnologija. Pa ćemo digni drona, malo provozati, mada je maglušina, ali valjda će se vidjeti. Pa da ne lutamo bez veze. Evo su mi naletili domaći neki s autom, pa su mi rekli da je to ovdje gore, gdje ovaj stup struje, da mora biti ta nekropola i bunar. Eto, ajmo prije kiše, sve mračnije i mračnije sa svih strana, pa bolje da to obavimo na brzinu i palimo kući. Ko ovo može platiti? Niko. Dobro smo i pogodili. Ja sam dizao drona, tražio ih, ali ko ovo može vidjeti iz zraka, nema šanse. Evo jedan, ogromna ploča. Piše da ih ima 35, pa ajmo naći ostale. Ja to su tu negdje, u ovim grmljima i to. Ako će to naći, to je pravcata džungla. Dobro, eto, bar jedan za sad. Teško je to i ljudi moji primijetiti, eto oni, ako ih čak i ima, mislim ima ih definitivno, nema tu govora, ali je to tako zaraslo. Tu stvarno teško išta primijetiti. Ništa. Pa ili se ja čorar, ili je to sve zaraslo. Moguće da je kombinacija. Ali aj, nećemo odustati, još ćemo malo šetati. Šteta da je to ovako zapušteno. Evo ovako gledam među ovim stablima, ali teško se tu može išta vidjeti. Jedan za sad od 35. Aha. Evo ga. Evo još jedan. Znači jesu ovako po šumarcima. Neće dublje uvlačiti. Eto ga, još jedan tu. Stvarno sam svaki šumarak ovdje pogleda obišao, ali jednostavno nisu vidljivi.
Sad proći tu po polju. Ali nekako šta ja znam, pa valjda nisu toliko potonili da ih se uopće ne vidi. Čovjek je rekao da su ovdje kraj ovih stupova struje, jedan je samo tu. Doduše u radu i piše da su oni razbacani po njivama i to. Gazi. Mokar ko čep, da se tako izrazi. Vjerojatno jesu tu uzidani u suhozid, tako piše za jedan dio stećaka, ali ovo je stvarno, ne može se, či se dan dojam koliko je to visoko naraslo. Dronom sam preletija polje, ništa se ne vidi, jednostavno to koliko zaraslo. Srećete, bar taj jedan. Ali ajde, imamo još koji minut pa ćemo pogledati. Šteta. Očekivao sam puno čišće polje i puno vidljiviju nekropolu. Ali nažalost, eto. Nema, situacija je takva kakva je. Jebi ga. Ovo je fenomenalan. Ogroman. Evo, morao sam skinuti ovaj stalak jer ne mogu uopće ruku uvući. Evo ga, jedan je tu još. I jedan tamo, ne znam koliko je vidljivo. Ovaj tu. Tu. Šteta stanja nekropole, stvarno. Ogromni su. Stvarno su ono megalitni blokovi. Znači, po šumarcima su tu, ali eto, doslovno se nemoguće ući. Evo i ovaj mi izgleda dosta pravilno. Ne znam koliko se vidi. Ovako, omanjiran. Lako mi je za poskoke. Ali ovdje mi može doslovno divlja svinja izaći. Smeća naravno, gdje god čovjek pogleda.